angka 2 sempajang matandrela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasipulung-pulung angka sera. Biasa harolau buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi, buka-buka ya lau pasipulung ya ro, lo core-core ya ro sampajangnya maka tandra pelana. Ini angka hasera. Kasera sampajang maka jalada, tapi aja mau tajam manang ya ro sera. Namo cik di mikotul lemoy. Angka sampajang nomor si dia. Yang kami muliakan Burunda, Bapak Sahidin, seluruh imam dan pegawai syara, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat PCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasabah iya WTW angkaki napasita rupopong Allah Ta'ala rilalanna onrom madecenge si bawa asirun tu kemadeceng nasi bawai niak madeceng memagi-magi naliti baraka maraja iya atuda-tuda ngatae nasabah de tu gaga deceng ipiga okolino de gaga onro itu dapiga deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onrongnya mas sempajang, onrongnya tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onrongnya nare kotomari. Demi yang kali dia menangis itu nasabak dia nani onroi untuk makasiwil oleh Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atau tunggal linota ni pakai guna. Na iya romelo pakai guna dito na makada malampe na usunga na tawe malampe na umuro na tawe na wadi manciji tau deceng de. Tapi umuro kami na makanja sa kumalampe umuro tapi mega barakana. Tapi yang dinilai sitongan na adalah berkahnya. Ukuy lalan na agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala sitongan na berdasarkan hadis Rasulullah. Maka da angka tu pakasiwing magampang ijama tapi matandre apalan. Madupa-dupa mo, ya magalai mas sempajas sunnah, angka sempajas sunnah. Ya magalai mas sikiri, angka sikiri. Ya magalai mas puasa sunnah, angka puasa sunnah. Ya magalai mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi ya ro kamudahannya sitongan na ibadah, dia itu na pada tingkatan. Oleh ini sih dicontoh, mapamulai hitungan waktu. Angka tu puasa makanjak memetu jamah dalam setiap bulan. Angka biasa ini Senin Kamis, paling masaworoh Senin Kamis, dan itu yang umum. Angka puasa yasan ayamul bidi, puasa putih. 10 telu, 10 pas, 10 lima umpo na ulang nih. Jadi mak bilang umpo ulang nih. Tapi ya puasa maka dia puasa mutih, maka dia ayyamul bid. Tujuannya puasa sitongan na puasa sunnah, tapi maka dia nabita nigi jama iya puasa putih we padai kona puasa ngisiula bujur. Ya kita lupulos sona na bawa ya tu telu ngesoy pahalanya. Jadi ia kuidi istilahnya untuk menggalak ema puasa Pak. Kata tu tak suruh ema puasa nasa iya tu sak diramalangi maka tore di sipan rasa-rasa palai komisi tambah sunnah kak. Tapi angka tahu menggalak ema puasa sunnah. Ya ko puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule. Dia nomor gaga. Bahkan Senin, Rabu, Kamis. Sebab angka sahabat Nabi ta maka dah ule buat dimopau tambah ya Rasulullah. Maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ulai mopa, maka Nabi tak puasa lah 3 hari setiap bulan. Nah, ini riasan ayamul bidi. Tapi iya ro laisapa mi okumi kalender lewat dirita. Ko ise kadao 10 telu 10 pas 10 lima umpono ulangi. Iya sitongan na saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender kuidi okumanya majelis ulama na Malaysia.
Iro kalenderna sininna puasa sunnah nalet tanda hijau. Jadi maka ada 10 talu 10 pa hari Senin dan Kamis na kasih tanda hijau. Jadi sininna onrong ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tandai kada nalingi kode maka dia se asokoe disunahkan puasa. Nah. Apa angkat tu puasa macawe nanti tanggal 23. Isunah katoki tu ma puasa ya ulangnya. 1 Rajab. Nah, disunahkan juga sebenarnya iya tulalan nasi ulang isuro ki ma puasa kalau mampu nasabak sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab tapi istilahnya ipegai puasa sunnah sabak talu tu pas surong okoro yang pertama pegai puasa sunnah yang kedua kita banyak sedekah yang ketiga banyak istighfar yaitu amalan talu okula Rajab nasabak Rajab Sya'ban Ramadan itu kan ada doanya Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Itu sange barakah tak tambah. Ipikui carana na menre darajata, 2 caranya. Pegai ibadah tak kurangi dosa tak. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab ia tu kehidupannya kan makoro. Ia rodosa ko matana ini ya jadi cenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan tak kilo na pong Allah Ta'ala. Mariawai, jadi kotome pendre idarajae, okiolo na pong Allah Ta'ala, 2 kemungkinan, ipegai gi amala atau dosa ikurangi. Ya makiro, pada kotoma timbato, yan ang katimbangan, cik di kiri, cik di kanan. Ya ko matana ikanange, peko carana na matana kiri, laga isesa kanange, na pamutambay kiri, ya makiro. Tapi ya ko de mule laga iya ro kiri, usaha kagi kanange mu pegai, ya makiro. Jadi dia tu ampai makana wa atbi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin betonganna tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng jadi ya kuya sange patutu de tu nangka nama ranni anu ma patutu ene tutu apa de na tatutu komarni jadi ya koci di dosa ta usahakan ina 2 deceta tatutu itu sama kiro tapi kalau hitungan agama angka kanjana apa ia ko cidi dece yaki bo 10 jajinna ia ko dosa yaki bo cidi tom jajinna kama kiro jadi moro keuntungan toko kami nasabah makre manja bil hasanati falahu asru amsalihha ia ko pigau ko cidi dece ipancaji 10 jadi itu sampai sunnah eta baca jamai 2 rakaat sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat kama kiro apa iya kosidi sampai sunnah ijama nilainya mak ganda 10 mako mana tuh ya naru yasang umuru mak barakah tapi angka onrong angka tu pasidaka pada rona masidaka manja bil hasanati falahu asram salihah angka to ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah maginan kali lipat 70 kali lipat Maginang kamega seperti menanam padi. Patanang ngaseki esi dimi biji tanang nendrek manci si batang iya ro si batangnya koma buai matake-take nih. Na wadi gangkat 70 butir. Kama koro sewe iya ro nala parumpamaan pong Allah Ta'ala. Masalul ladzina tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Na iya ko impak waramparap pa. Iya ko makadai sadaka tanya waramparang namo mi cawa-cawa mi okilo na tawe deni cawa-cawa ya mi cawa-cawa apa si salah ti cawa-cawa si bawa mi cawa-cawa makalela ti bicarogi makara kamaki namo i cawa-cawa mi tawe kata palana denako madosa mi itu iya mi nareko mi cawa-cawa ki okilo na padatta rupa tau betongan na cawa-cawa madeceng membuat dia tersenyum yan na tu ampai sitongan na ya tu palawa matandre-tandre tu palana yang penting dia napau salah iya meja palawa sesak makoko make ka mapau salah jadi itu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabak membuat orang tersenyum tabassumu kafi ahika lakasadakah mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pasidakah tapi makadami sadakah dena kada impak jadi ya ko impak waramparap pa iya ko pasidakah namo sikiri itu pasidakah tau bu malalang ilaw masigi pasidakah memindahkan duri di jalan sedekah
Engkaropok ko tangana batay batu maka daki na bungi matu tayo ko nalapo ilagay pasidakah. Jadi sedekah mana itu? Jadi asang itu pasidakah dito tu nak ilaw doang ang itay pasidakah. Yan itu ampay na suro ki nabita mak baca Fatihah akka apa na rekomelo ki matinro. Jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah atau pandita pa hakiki. Jadi maka itu iyo po kakwidi biasa ibaca bami. Maka bami istilahnya degaga itujukan. Maka bami ko meki matinro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kappa makoling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Dia ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatujuy manang isinin na salangnya. Salang arone salang makunray tau matappak arone tau matappak makunray mapamula yaitu isyaga sagang kaya matewe. Lay kiringang ipatiha iya ro patehe ini akan untuk tau tuwe apa pedising papasalama untuk tau matewe mancajiwi patamba amalak madecin lalaku buru. Itu pas sedekah. Ya ko siaga juta masalam sekotoro pas sedekah. Iya natu nakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi masih ke masumba ya bato naro. Itu kada dia agak ya sumbangan namu ya macipi itu. Ako baniro. Itu ampai agama tak ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasu na payasa de angka tahu pak de nang kanirita masumba. Tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasiyano wang kalingon na tapasawi kasilasan na po tapasalamay. Ang karo kasiyano na pay mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanungang iromala madicin. Itu magay mendoakan saudara muslim orang tidak tahu yang didoakan malaikat yang mendoakan kita pasidaktasan ni robo. Yo pwede na sa kanyatian buka usaha. Duit na ingran niya ro. Natanya ko na suro wajay. Oke, makoto. Jadi kadang-kadang kan begitu. Jadi usaha kami pekui carana nang kapasidakata. Dan tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Jadi magalay mapanre ki. Kamu tuh. Tapi ya pas sedekah matingkat-tingkat tuh bu, matingkat-tingkat. Angka tuh pas sedekah cica miak dereng, langsung talu lolong ngapalang. Maka lebih kuyasap anak yatim, keluarga macawe, pakai rek toni, talu niti lolongan. Itu. Iya kau tahu sogi sedekah, apalah pas sedekah nih? Apa angka tuh tahu sogi sedekah panapa mainga? Pak. Apa cidi tu jama-jama Pak Okolino inak na po jimanang ya tahu Dega tahu cece tu tahu mabasah. Dega. Iya nama basah mo tayo. Namo tahu kalasi ko mabasah makro tayo. Tahu pa tu kanja dapat tahu pa jasi pa na. Iya na tu nakada guru tayo komeko patat dengi si Pak majamu rampe-rampe madecemu depe na si Pak maja. Rampe-rampe majamu oko padamu rupa tahu magampang abas sabawan. Tat deni jamu. Ya mau mabasa, ya ko 5 taw ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi gaga mabasahay. Tapatat de kada kanja payano padaliwan ni manaro na bagi. Makito impay chale Pak kung kana bagyan na laman at taw pa. Makometi ya tu mabasay na poji tayo taw mabasa poji toy, taw masekke poji toy. Tapi ta coba ni gare bali ko taw sekke. Tamo tu taw sekke cacati nasa sekke payano padaliwa pialena. Jadi jama-jamang itu mabasa itu tahu makan jalan. Makanya usaha kami dalam kehidupan ini maka kalau nak magala emang puasa. Ayo naruta puasa nga. Iya tu ampai tu ma puasa kami si bu apa ukur store ibadah. Irekengi pegawai negeri mapatama laporan bulanan nih. Kamaleka macata to si minggu ya tu doa Yilawe amalange lay store setiap 1 pekan. Angka itu tutup buku dalam 1 tahun. Kegawat tuh pada saat nisfu Sya'ban. Yaitu sampai ke nisfu Sya'ban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru.
Lalana si tahu nge, ko mate matu teh dia tu na tatutu ko mate, ia mitu Sya'ban pinama tatutu, nisfu Sya'ban. Tasele situ, jadi lembaran baru, makanya tuh ko Sya'bangi, nasuruh kita baca Yasin untuk tolak bala. Nasaba okuti patan tu takdirnya selama 1 tahun ke depan. Nama kira. Jadi engkau waktu nola saya Rabu terakhir bulan Safar, okuti panu balae. Maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar. Tapi okui Sya'ban tengana nisfu Sya'ban, di situ ditentukan takdir yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunnakan ma puasa kula Sya'ban. Bahkan maka dalam topan rite usahakan beribadah di situ di malam nisfu Sya'ban, patengana bulan Sya'ban. Isunna katima puasa di situ. 1 Rajab isunna katoki. Gitu. Nasabak magai. Ya komeki misangi magi niya puasa 1 Rajab. Wattun nasi diraja naipano nurna nabita nurum Muhammad laipatamo kwilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di 1 Rajab. Ya tosiko Sya'ban di situ ditetapkan. Takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unron ya dampengi dosa lupuh. Disuruh toki mah puasa ko tuh. Makanya puasa gitu. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa. Puasa sholat perang cocok nih yang penatengin nabi teman rin atau loma lepe. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran. Boleh pikmal lepak na pemandre. Hitungannya itu 1 hari puasa. Yaitu ampai sunnah de to mandre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tu tanah saya meka mandre maliwasan. Cik dela ada mi betul ko tu na hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna. Ya puasa talung ngeso ko tu. Waktu naik panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu toh puasa. Itu sampai Nabi tema puasa sosining nasabah sosining najaji nalai tanda kesyukuran. As-sokami si ilapor amalakna juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalakna. Tapi ma puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran Firaun na puasati Nabi ten itu sampai tema puasa 10 Asyura. Maka daki di puasa Asyura. Nasabak karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa. Alena ma puasangi. Mario ipasalama Nabina. Jadi itu Nabi tako syukuru ima puasa. Yopu di kosyukurangi to mandre. Makanya mato. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya kok mega tuh tahu bu biasa ko matinja itu. Iya ko lulusuk mi anakku ma puasa ka talung ngeso. Agar biasa begitu. Itu tanda kesyukuran. Dia nomor gaga. Aja minta ke datang lungas berturut-turut. Kau pura kita puasa lungas na batal. Emang ulah sikitu sini. Itu Pak Mega tahu tu biasa pu ale nama tinja ale nama dareke nasa magi ruakan datang lungas so kede dua. Jadi kadang-kala begitu. Mega tu tahu cuma natet tu nabi tete Mega tinja. Natem lai palaba mat tinja ya tem Mega tinja. Pak kata tu cede-cede mampat di mutan asa melona apa mate ko di ko si pajami pa di watak mapos gak seso. Kata mako tu menri jupan da mak balak pagotoy mak balak sa piri na ko salama kala tu mapos gak seso. Apa masih lagi. Dia kata mako tu ajak ta Mega tinja na palaba gamay matinja ajak ta Mega. Nasaba iya tu tau Mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tahu sekke maka siwing. Onron atau seke beribadah itu tinja. Maka to ngapa? Nasang iya ko dupa mi siratu karung masumbang si karung sisan na den adupa siratu serami pulo na serana dupa nasa dewa sumbang. Itu la seke si karung manisi salana. Itu jadi onron na itu jadi iya panapuasa ko angka nakadai iya ko pasalama ka po mapuasa ka iya ko desa barat kadi jamai. Padahal itu sama untuk kita. Ya nanti nak nabita aja Mega tinja. Tapi napalaba karena nasar itu termasuk doa. Istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada mas sumbanga o ko masigi eko salama moi
Biasa makotu sebenarnya kan tolak bala, dibolehkan. Tapi pelaba aja mina cede mati ya, makiro. Kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu. Tentang masalah ini tadi sedekah. Jadi itu pasti sangi pas sedekah bu makai kah. Angka lalu papa guru atau pandrita maka ada usahakan ni setiap pas bangun asidakah kok. Kaya na riasa pas moto kita masidakah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto tau komelo isalay bola pas masuk ke bolana. Oleh pintu na bolana. 3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Kalau tahu. Gili kilaw kiri nang kataw malalang ilaw daw ng imade salama. Payite bali bola ilaw daw ng salama. Ang kataw yita lalu ilaw daw ng salama. Ang kataw masapeda ilaw daw ng motoro. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de guruta, ya ko mulai pananungan itu, insya Allah salama ako. Jarat tau makoro pak. Mandari ko tu daging nasa ketianu lalo kiru jilban. Tapaya diro. Nah ya selalu kiru jilban. Tapi dia tu nak tahu beranti de insya Allah. Nah, ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalah mas sedekah. Magalah emang puasa, silakan puasa. Kemudian, angka to sempajang. Ya kumaka daya de ule jame tu puasa sunnah sestas. Angka sempajang. Angka 2 sempajang. Matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung. Jarak dapi. Sebenarnya pura pasi pulung-pulung. Angka sera. Biasa harolau buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi. Buka-buka elo pasi pulung ya roh, lo core-core ya roh sampajang yang makai tandra pelana. Ini angka kasera sampajang maka jalada. Tapi aja mau tajam manang ya roh sera. Namo cik di mikutul lemoy. Angka sampajang nomor si biasa ni sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko desa eduan rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duha. 2 tuh. Angka ko capak na duhae sekitar tate 10 liwa si tangana 10 sidi anna rakana awabin tosan na. Angka to ko palawangan na mangaribi si besa otopura na masampaja sunnai mangaribi to makade na masampaja sunna anna rakana tak don rakaci di bersalang awabin asanna meki manya makada usolli salatu sunnatil mutlaqah rakaat ini meki makada usolli sunnatal awabin rakaat ini dia di bawah. Ya komeki mambasaogi wakate masampaja sunnah awabin don raka karena pong Allah Ta'ala. Atau wakate masampaja sunnah mutlak don raka karena pong Allah Ta'ala. Labak mana mo. Anna rakana demi nawat dingin tambai deto na kurang. Anang irakana. Aga gunana yero maka de nabita. Padai ko masampaja sunnah 12 tahun ngetana. Kagak tahu mulai masampaja sunnah 12 tahun. Si puluhan ni lagi baki tanga. Ya dampangan idosana 50 tahun tanah. Ia na tu ampai sau sampaja sunnah awabin. Ia sammati sampaja sunnah toba. Magi na kada toba nasaba mancaji pasusu dosa kafarat. Jadi arwa pulo na tau dosa ireke ro le susui. Ia na riasang umur maponco tapi mak baraka. Itu apa 12 tahun tanah ireke nge. Nah dia mungkin 10 tahun ki. Ta coba ni garek tajame si taunge. 360 na solalan na si taunge. Ya kode nang kata alpa jamer 360 na so. Berarti kali 360 na tahun. Kali 12. Tareke ni garek. Talusak bulat dia. Iya naro tau nadaga aga umana nabi tatu talusak utau si ratu tau lagi ma dale kongkah. Yan ang kataw tu si ratu tau ngumuro na 2 mi ko tanya na chau tu pangonro na chau monro. Itu dari ke namanya tumayaga itu makotiha. Jadi angka yasang umur maponco tapi mak baraka no nak kijamay. Maka dia umurku 40 mitau tapi baraka na nasaba tuli na jamay awabin si taumi masampaya sunna awabit berarti 3,000 annar ratuna tau umuruna iya naro. Maka ada dia apa nih lek jama matar rupa ustaz. Aja nak kode tulai. Jumana bawang. Itu jumana bawang.
sisa si minggu. Maka day namo sisa si minggu day tahu le jam. Cica siulang. Oh tu itabani tanggal asi di jam si. Kode mau patulay cica si tahu. Ya na tahun baru, asam paja sunat, tahun baru pasti teh asam paja. Ya, bila tahun baru si Messi kak asam paja sunat awabine. Jama sih, ya kode mau pula patulay cica si tahu yang pati pura tajama. Kode mau patulay ciko cica ngejama idi meni bawang. Jadi, iya naro asam paja sunat, makada mati ya, madari tu acara makada. Iya idi pura ide na makanja asam paja sunat tawatut tamalolo. Matoma ni napai pakanjaki sampajangi pakanjaki tajama ni ro na manciji patutu matu ya na ro tajama manciji pat iya tu matu sampaja sunna awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu wasa makadai ko hadesa iya ko paresanya malak na teh na pure paresa na dena kan sappa ni dena suku sappa ni sunna muallapa kan ni iya na tu nakada tahu itu sampaja sunna patempele ya makiro. Maka dia pak iya rosan paja paralu itu madari tu mak dilawat tu. Iya ku watu botingi mak balak-balak sih. Iya na wasana si sadi wasana namun rumah sikiri mengaji-ngaji. Iya na kasinala si repa desi. Madari cica mi buka korange si ulang. Angkat to cica mi siminggu ya mi ko ni Jumat na baca surah Yasin na buka sih. Dia marigaga. Angkat to watu mengaji. Dia marigaga. Padahal non rita we. Jadi iya rotala ona magampangi sampai jasuna anna mirakanna. Yang pe ko pura ki sampai jam mangaribi. Aja na tare walau bolata. Onro ni masigi ta amal kaniro. Pura ki sampai jasuna awabin tite watide panatami sai tabuka ni korange tabaca-baca suratul mulk tabarakah. Yan ro tabarakah tabaca tapalattu Yan nalattu na tabarakah insyaallah ko tulemo pananungang tabarakah tabaca de naburu watakkalenya tu te kutanai. Tanah tidak akan menghancurkan jasadnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munjiah. Sama angka sahaba palana unta. Biasanya palana lapi-lapi. Ya pidi lapi nyarang. Tapi lapi-lapi na untana. Napatato tendai o kotangana padang pasir Napalin na iya ro lapi-lapi palapi laka untana. Nang kanguluiwi. Liu. Natapanasak dingitay mangaji pulok kotanah. Mengaji tapi lupa masuk narendreng ya ronun nalari lo kena bita ya Rasulullah angkat tahu mengaji puluh kotanah maka Nabi teh kenroi nasa kurosak dena tendaku liu ka wang kalinge maselang lawi Nabi ta tatong Nabi ta sawo dia membaca surah al-munjiah taselang surah apa itu ya Rasulullah maka Nabi ta surah al-munjiah adalah suratul mulk perisai dari asap kubur. Nigi pananungang iya sure ipas salama ipole pacalan na kuburu. Iya naro tabaca-baca pak tabarakah. Magampamu tu deto na malampe. Iya mikonalay sinetron malampe. Iya naro maka de apo sampai ya ko pure mangaribis ta pure pisah. Maka de sampai ko pure sa tangaban ni pi. Maka da ule moto tangaban niya subuh pi. Pura masam paja subuh atau sebelum subuh tak baca nih, kota baca si polo natama subuh pura pasiki masam paja subuh talanjukan nih, maka dah de apa udah api okor okopi duha maka de udah api maka de guruta aja naliwang iloro, watun nai baca mangaribi letu sebelum loro, ya waktu jadi aja nak ada pura piloro baca, leng yukuri baca, ya ke suratul mulk walaupun boleh tapi utama. Nah sebab ia tu tahu pandrite ang kecil di pak disengang merejingi lolongang. Ya sang ilmu hikmah. Merejing. Terus terang podangi. Ilmu hikmah ini sangat berat. Nah sebab ilmu ini lahir dari ilmu. Yang pe maka ada ilmu hikmah ko maka daki hikmah kan ilmu. Maka daki ilmu ya ilmu. Ya sang ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang nih. Kada kita contohna. Maka dia Nabi tanya komandre ko aja mau pabelai lima mau majepu pakan reang aja na pades kapator emaliwa matoh angkat tu tau mandre pades kapator di mana do itu ampai to motot tariolo ko mapalen na nanrei na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalima lorong magai maka dia tau pandrite na ibukarang ni pak diseng maka da
ya ko angka tau mala nanre nama long jong kaliman nama bela ya kongka naurusuk maret di selesai masa padal lei maret gitu ya ro makun rei ko manrei nateni na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tabuka ya ko makeme na tutu mi makome ayah kah cepat-cepat ya korone de ada hikmana ternyata maka de kong kamakun rei komandrei na tatutu timun na ko makemay eto libot timparu lakai na tukawan niwi makiro jadi itu hikmahnya ya riasan ilmu hikmah ilmu yang lahir dari ilmu istilahnya manfaat dari perintah dan larangan riasan ilmu hikmah maega tapi aja nupu manang banyak itu diambil langsung dari ulama bukan dia kok isapa mereka Pak susah ilmu ini agak susah kita harus banyak bertanya ke ulama ya, jadi makanya upasaki Tatisan selesai. Meka loko lelatul ijati makna NU hetat 5 niwita. Jolo-jolo. Jadi ini tentang sholat. Angkato sampaja sunnah makanja kutulemu jamai. Kega sampaja sunnah patan raka yolona imunrina loroe. Imunrina mike loroe tapi metet tabu. Apa surah yang dibaca, ayat yang dibaca menurut penjelasan Imamul Ghazali, ia roh ayat minimal dalam 40 ayat. Dibaca sirakangnya. Tapi sampai jasuna namo loroe, imonrina loroe. Tapi arwa pulona ayat minimal dibaca tas sirakangnya. Kau pernah baca Fatihah, maka wadah gak wapla, maka gampang. Ina tena ke 50, na siratu na tu 50 ayat. Maji tabelo malah saulu. Na makadami arwa pulona ayat. Dito na mesti makado. Malampi pa de, kulu Allahu tapakoli nga ka 15. Lebih ni. Iya aja mo ta mala sa ulo makadawa mesti patuyapla de. Inate na ganda ni. Pag yan tabaca ka 50 nala ni. Apa iya to ko ka 50 inate na siratu na to 50 aya. Nah itu jadi namunya miro tabaca patanrakan tak don rakaci di bersala masna. Tokoh kita Imamul Ghazali dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunat duhur ya, tapi malam te bacana, mit terrokokna, mit tersujudna. Jadi ya koroko kini baca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Subhana Rabbiyal A'la koto sujud ke 20 tosidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya 70 sabbu malaikat mencajima menguki munrina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kok masih jamai mamat tinron tak bolane di kamu pi mata ya. Ya kok panitia pala cata enggak deh nalacaka kita. Itu tiga wakil. Jadi itu nunya makanya wadi ginjama ko boleh. Nah sebab itu sampai jas sunnah lebih utama kok ki boleh ijamah. Ya si apalanna. Ya si apalanna tu ko sampai jas sunnah no ko boleh. Kecuali misalnya maka tarawih meki lo mak berjamaah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi pong Allah Ta'ala. Tapi dena yang mana na tawe mulai jami sampai jas sunnah ko boleh. Apa ia na puresa na tilaw bolana nalatu bolana dia na sampaja asa matak ko meni manre meni maga yo pokok ki masigi maringang jadi maka de itu letilaw bolata o ko na masigi tajama daripada de makiro jadi tidak masalah itu kemudian ini sampaja sunnah angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya karangan nanti Imamul Ghazali kita bidayatun nihaya awal dan akhir itu bidayatun nihaya arwane makan jamai sampai sunnah mutlak yolona jumae patan rakato pangupuna kuluallahu patan rakang 2 rakaat di bersalam maka Imamul Ghazali siapa yang mengamalkan sholat ini maka dia mati ya tutawi kodini tenrono ke surga seperti jaminan itu hadis Nabi patan rakaat yolona jumae
Tapi pangupuna kuluallahu akka 50 sirakannya. 200 kuluallahunna. Meteta to? Sebenarnya sampajan na imangi si bapak gawai sarair. Masija-sija lo masigi na jami ya. Yan natutok ipitangon ron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihayah. Jadi itu salat. Mega mau apa? Tapi aja no poda manang. Sampaja menibai bahas matu na capu kemudian angka to si kiri maka dia ule mapua sestas. De to gagawat di wasumbangang. De to ule masampaja sunat. Aga na pale, si kiri na. Aga baca, nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi, adada halkihi, wa ridha'a nafsi, wa sinata arsi, wa midada kalimati. Kanja iro, namo si polos sote masih kiri dito nakalay. Itu. Maka dia nabita, inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia na pasusudosa, mata anak mi timbangan na. Dia kacau tanah. Tapi sebenarnya si kiri besok tadi guru taka kika je si kiri kami namakannya nasa kika je membutuhkan ia membutuhkannya ia ko malam-malam may tapak mo pegang mo baca la ilaha illallah ia ko malas-alasa ko musading atas sadeko jadi poluki ka adamu jadi alay pak bura ya si kiri ia makada lo bangsa di papena di mutulita selang pegai salawakmu paja tuh jadi makada kika butuhkan. Jadi ia kau makada tuli masela-sela kau kana mulo sompak mage baca la haula wala quwata illa billah pegai mu baca ya insyaallah atau dinamelo ganna waram-param pegai istighfar mo ang kana masih kolang kalakay ito 5 pelo de gapolan lah numonro 5 tuno bayini mak balu cialaku pegai liero na sempoy ako dali mo pong Allah taala makero makada wat diga je peto masih kiri masalawat nama sempo dale na nabita makada bahkan aya makada demi na cocok ko yeri baca to makada kegin rupole suara kegin rupole di nako pasangi pamasena ponnya na lomo yang idaleta apa iya je tia sange tau sogi de to je tu ne ya mega gagana pak mega tu tau mega gagana bana dareke iya to 5 gua surat katarang kurang mampu penuh kantoro desa nah iya 2 motoro na makai gaulawan na ang katiate de nang kaniri tagagana tulitan na papinadina apa ati mi tu ya sagana o kometo mi tiya sang eto madece makada ya makomo bola ko makada wi anu payano na samanya manyo to sa di mako ang kato taw talu to na de may matinro matana ang kato taw makaballo bola na chokin na mi bali bola na lupa na sa polisi lalung makaya ka di ka narakamanan na je yato sito kan na polino makabalo bola na ase ilala kamara na diana may matinro matana cicak ni moni na saya ganero magarese ang kataw taw na buwan nasa chokiro diga susana di madu-madu tahu jadi salawat tapi 2 tu agagamu pasti letu yang pertama istighfar pasti letu na sebab po Allah taala nonroy. Yang kedua salawat pasti sampai. Yang itu 2 dia nak tolak. Ya, jadi ia naro 2 ro talatengkan istilahnya. Pegai salawat tay kupura ki masuk paja perlu aki gua ki je wirid. Maka dia ulai siratu 70 nah. Ko dia tulai 40 nah. Ko dia tulai 40 pitu nah. Pitu mana ta baca? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala atau balak kerbani sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Baca kapitu akade ni magi nang kawirit yakibua supaya dena to mapat to masikiri. Angka to pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari. Itu bagus juga. Tamal katir. Jadi tomatoku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tau deni to ko pangalata mata ko suri mondri. Ya ko mangolo itu lipak boko, ya na mangolo lay gilis yulun na. Angka 10 tau tu jalalo tatamo ko. Kalolo na makuttu. Tau matoa na malampi na manawa. Ya tu cacalada po Allah taala. Kaya sa matoni mangani roko kumano. Ui lampi pa naman mana. Magani rogalu kumagani rodara di urusanmu. Kurangin niya tu. Nega tu tama ko tumana wanawa na sawari na sa imanu jiyanu man padahal dia nak ko alina mi makada itu makai ga. Jadi hilangkan itu makunray na makurasiri na cacato tu po Allah taala. Padangkan na maceko-ceko ya tu de tu nirita tu tau maparenta na gau bawang. Ang katoto tau panrita na mangoa
na cacato pong Allah Ta'ala. Pak katuto to pandrita pak mango. Mimana mali naman mi rangkai wi. Na cacala da pong Allah Ta'ala to makit. Anang kasi organisasi alena si punggawa. Lete si organisasi kalena si punggawa. Padahal ulama iya. Ulama na mango na cacala da. Tanya mango waramparo, manamo mango jabatan. Alena makatan ni, alena yaling amana, makatan ini ang kasi organisasi, alena si makatan kasi organisasi. Itu bahaya. Salah satu orang yang dibenci oleh Allah. Megala nda ijama-jama melo na rangkai na dia gaji. Itu awalnya dipertanggungjawabkan kalau resiko ni roka apa malam tela ada. Si jana lebih macaram. Jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu, ini mani bawang ke kami lotolah. Meki degagaw kosok nasi kiri, timwe bawah kedo. Angkalalo degaga baca. Iyan ang panutup. Degaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne. Di gaga. Pokokna meloki masulara bawami, de na marigaga. Degaga bacana, degaga jenne, degaga sarana, ci di bawang, aga. Mapamulay malolo tengerangi kasalahata, tarana-rana isinin na palanggarata, tacuku, mangolo ripong Allah Ta'ala, napaki menyesal. Iyan na riasa tapakkoro. Si jami makwatu masarolat bine masampajasuna sisa burakan. Itulah orang yang besar pahalanya. Degaga na baca, mamakoba minakadwe kalasi pajaya biasa. Gaga ya to kalasyan niya nuang kaya makoro to dia miro naman napa makada pongi manrasa ka to kasi ko dia tak dampange adampange tamu pongi ka pakasalahak yan na riya sa tapakkor natatti way matan na masasakali pigaw ikasalahange air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan ia tuh dani po ngalata dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia baca, ia naro dia naga coba panggil, ya kode mau patulih jame rumah tebawan nih. Akhirul kalam Allahumma biqil aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.